kay maya pabalita ing Ginoo agkatana katamong ing paunan tamo king sabla ating sabla mipala. Bata mo po maging karapat dapat kaniting kapag masusyan ganakantala rin kay katamong kasalanan at aduan tamo ing pakalulu ning Ginoo. Aminan ko, King Diyos sa mapakalulo, at kay kayo kapatad, ing mi kasala kong bina, king pamisip, pamangamano, ampong pamanyapat king marok, at king pamagtapat kong gawa, king mayap asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat, uli nito, ipanigapo ko Panginoon ang Mariyang kapilanman Birhen, karing sablang anghel ang pombanal, at kay kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos, aginuta mo. Ing Diyos, alabos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na ring kasalanan tamo, idala na katasana, kimbye alang angga. Amen.
Manalayan tamo. O Diyos sa ikpami, king kapamilatan ng grasya ng pamanampun mo, biriyan mong maging anak na kami ng sala. Pagkalob mo sana, king ena kami, miyuman magbalik king dulom ng kamalyan. Nune, bagkus kaming manatili lalo, king masalang aslag ng katutuan mo. Iti ang adwan mi, kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Pamamasang iba't hingkadwang libro, ring hari. Misan ayaldo, i Heliseo, maglakad yang papunta sunam. Ing metong mayakayan a babaeng tao, karin maplityang mengumbirang salangiya at karine makipangan. Manibat kanito, karine parating mamampit, king pap maglakad na ban makipangan. Ing sunamitesa nga na king asawa na. Happy piho kung ing taong yan aparating lalabas king tulid tamong bale, metong yang banal hayalagad ning Diyos. Igawateng metong akwartong malati king asoteya king babo. Isadyateng pagkeran ka rin at metong alamesa. Metong aluklukan, ampon sulu. Kanita kapilan man salangi yaketi kekatamo. Karinya makapagpainawa. Inyang dinatangyapin misan ayaldo. Pe papanikan de king babo. Ban karinya makapagkera at magpainawa. Hinaus ng Eliseo ing utus-utusan ng higihasi at nga na kayo. Ausan meng manik ing kekatang sunamitesa. Nanupin kaya ing malyaritang agawa para kayo. Nga nang kinutang Eliseo. Higingasi nga nang mekibat. Alaya pala pinpong anak at ing asawa na matuwaneng tuto. Hi Heliseo nga na. Ausan meng pasibayo. Hinaus neng pasibayong Gehasi at dinatang ne naman ing babay at tinalakad niya king Lele Pasbul. Ken tutuking banwang antiketi nga ng Eliseo kaya mikahanak na kang lalaking kukumunan karing takdemo. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Idalit ko kapilanman, O Ginoo, ing matibe lugod mo. Idalit ko kapilanman, O Ginoo, ing matibe lugod mo. Idalit ko kapilanman, O Ginoo, ing matibe lugod mo. Ipamalita ko karing sablang dayi, ing katapatan mo. Ipasyag kong mipnong katsakan, O alang-angga, king lugod mo, lelangan me ing banwa, dapot ing katapatan mo, may git atibe kesa kaniti. Idalit ko kapilanman, O Ginoo, ing matibe lugod mo. Nuanya ing balen, akikilala king kamalan mo. O Ginoo, mibiye lang miyas laganan king lupa mo. King lagyo mo, mipamatulan la kabang kaba. King katuliran mo, misaplalala. Idalit ko kapilanman, O Ginoo, ing matibe lugod mo. Uling ika, ing ligaya rat si kanan.
King uli ning lugod mo, ing sikanan mi mirarangal. Ikapintune ing kalasag mi, o Gino, ing banal ning Israel, yo ing ari mi. Idalit ko kapilanman, o Ginoo, ing matibe lugod mo. Pamamasang iba't, king sulat ng San Pablo, king kapulungan, Karin, Roma. Magkagalang akalingwan yun na, king kanitang menga binyag tamo, at miyagom kang Kristo Jesus, menga binyag tamo, at miyagom king kamatayan na. Kingalwang pangasabi, kanitang menga binyag tamo, miyagom tamo, king kamatayan na, at mikutkut tamo, kambena. Ban kanita, nung makanano yang mi pasublian mebye i Kristo, king kapamilatan, ning maulang upaya ning iba, makanyan tamo naman miye, king metong abayong biye. Dapot paniwalan tamo, king nung mete tamo, kambe ng Kristo, subli tamo naman niye, kambe na. Balo tamo, king i Kristo, kimpangas subli ng mebye, ene mate pasibayo, kapilanman. Alaneng upaya kaya, ing kamatayan, kanitang meteya, king kasalanan, misan mo at para karing sabla. Inyaing biye ay kabiye-biye nangeni, pamibiye-biyeya kambening Diyos. Inya, ikayo man, ibilang yun ang mete na king kasalanan ing sariliyo. Dapat mabibiye kambening Diyos, kagum ng Kristo Jesus. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Parangalan tayo po'y maya pabalita. Dapot ikayo, metong kayong lahing mepili, kayariyan ding pari, banal a bansa, metong abalen a sariling bandining Diyos, bang midalit kapuryan kayo, aminaos ke kayo, iba't king karalumduman, at linipat na kayo, king makapagmulala ng sala. Inginu mantabe ke kayo, At kekan timurin. pamamasa kimaya pabalita, agpang kang San Mateo. Ligaya keko o Ginoo. Jesus nga nakaring kayang alagad, ninuman ing ipalalo ni itatana o imana kesa kanako, eyo karapat dapat kanako. Ninuman ing ipalalo ni ing anak na,
lalaki o babae yaman, may git ka na ako, eya karapat dapat ka na ako. Ninuman ng bisang mamusan king kayang krus at tuki king kagulutan ko, eya karapat dapat ka na ako. Ninuman ing magdulap king sarili na, kasiran ing kayang kararasan. Ninuman imisasakwil king sarili na, alang-alang ka na ako, akilala na nung ninong tune ing kayang sarili. Ninuman ing tatanggap kay kayo, ako ing tatanggapana. At ninuman ing tatanggap ka na ako, tatanggapane ing mitubod ka na ako. Ninuman ing tatanggap king propeta, tinubod na ning Diyos, alang-alang ketang tinubod na ning Diyos, mirakayanan niya king ablas ang mga intulid, king metong at tubod ning Diyos. At ninuman ing tatanggap king metong ataong banal, paulining tao yang banal, tanggap yan naman king ablas sa mga intulid na ning taong banal. Ninuman imbabye ang yang metong imumang tasang danum amarimla, king metong king pekamalating deti paulining metong yang alagad. Sasabihan kong totoo kaya kayo, eya may pagkaitan king kayang ablas. May pabalita ning Ginoo. Kapurian kekaw o Kristo. Ikatamo po ang ting Pilipino, maskan po yung kakatamong masabal keng pamilya. Family-oriented tamo po nung pansinan niya, kakatamang panugali, yawari na po. Nung kumparataya po yung kakatamong kultura when it comes to family, at na po kalawot ka rin ng western countries. Halimbawa po yung Amerika. Amerika po tayong anak tino dya at the age of 18 years old, nakikatamo dibu nga sa kareng babae kareta. Impong meto nga anak, malaya ni. Pwede niyang makuking, babibib ka rin poder na ning pengari na. Hanapin po. Pwede niyang magobra, nung bisayang magobra, basta't bala mo po, lulto, yari ning responsibilidad na ning pengari, keng kaya pong anak. Napotang lawenta mo kaya katamo, kabaligtaran naman. 50 years old ne, at yung pamuring keng poder na rin pengari na. Ene alakon-lakon din pengari na, wari po. Neng kay pati apuno kentud, kaya belapak yung pibale-baleng matuang harapin po kaya katamo. Uli na pinitang matindi kaya katamo pong masabal kayang pamilya. Sabi na pinining metong kakilala nga na po. Masanting la pami bebye, agyuda rin anak na, pero eno po buring may bukod kaya. Buri na lang, abe-abe lang, kayang pibale-bale. Kabang ding anak, pwede no manalakad sa rin ng bale, huling mga santing no kabiyayan, eh po bisa. Buri na kano pangimigisi ang abak akakit no rin kayang apo. Buri na abe-abe lang. Sabi ko po kayo, naman pwede ito. O nung ika mismo binukod ka kareng katuangan mo nga ako, may nalakad ka sa sarili mo, pibale-bale, may pabale-bale ka. Baka niya mo naman din anak mo, siguro ngayon anak, pero po tang nagdesisyon lang, kawani na lang. Gawa nung sarili ng pibale-bale, paboren mo lang ako, banta mabiyasa laking biyeda, anti mo metong a pamilya. O yan po yung akakita mo nga naking kaulaga para kay katamo, anting metong a Filipino, our love for our family. Napin po tambasan tayo po yung Ebanghelyo, lalo yung first part ng Ebanghelyo tamo, may mag-react ka. Sipa mong sabyanan ng Ginoo. Nung ipalwalume inke kang tatang ampoy ngima kesa kanako, ka karapat dapat kanako. Nung ipalwalume inke kang kapatad, babae yaman o lalaki, kesa kanako, ka karapat dapat kanako. Tatapong tono na bala mo yung reaction mo ba, seloso yata yung ginuta mo. Burina, nyam mo, panginliguran mo din ala, nang malyari kayo kang hanapin po, kami nakakarapat dapat kayo. Nanong na sabihan ng Ginoo, seloso yapin, naburi na, alangaliwa, nung nga akit tayo po ni muna, king kwento ng meto nga santo. Isa ni Isidro Labrador, balo tayo nga po kwento ini, meto nga po ka rin sikat tamong santo kiti Pilipinas. Isa ni Isidro Labrador po, bayo yung magobra, simbaya pa.
Uling San Isidro, makipag-obra yarugo. Urtilano na mo ning meto nga mabanding gabon nga na po. Napin po miras sa king obra, no? Kakamuan rin yung kayabe ng kasama. Kasi late yan, late. Yung oras na ning obra, datang yan late siya. Uling sinimbaya pa, puro ko yung tao, bayo ya po mag-obra. Pero yung makapagtaka, andyang late ya, muna yan diling mayayari kayong obra. Masales yan dili obra, matalik yan dili pumupul, den kayang tenam ngarapin po. Napin laro re pong pagkaingitan, laro re pong kakamuan. Pero yung kayang Panginoon, kakit na po yung sipagan ng pong gilingan, hindi po pikakapalyan isa ni Isidro. Nanong sangkan o bakit at naking kasantingin kayang obra? Datang yo, andyang late ne, makatagal ya karang kaya bena. Sabi na po ning kwento, ing sasarol, deng angkel na ning Gino. Nakabang sisimbaya, makobra la rin anghel na ning Gino. Uling, di ni naneng ulaga, ing kayang kasalpantayanan. Yan pong panahon na iti, po ang magpa-picture la po ding kaya nakanampo ding sabla. Ay tana po bala mo robot. Kata po ang magpa-picture ka, nakapuka formal. Ngayon po adwanong klase, po ang formal ka, po ang kay bigla ng sabihan da, waki-waki. Nano po yung waki-waki? Panalilan mo yung pwesto na ning post mo, panalan mo rin pati daliri mo, at inapong sa papalol tamong ini, wari na po. Ngayon pong kaya nakande na mag-post la, iso pong kinan yan lang nanumburin na sabyan. Sumpiabe do po rin daliri da. Opa, nga na po, from the Korean word na bala mo po, is the shape of the heart. Nakakit siya po yung dulo na ning puso nga na. Potang migpa-picture la, piabe do rin galamat ng makanan. Nano po yung burin ng sabyan? Heart. Impuso nga na po. Pota pong pepa-picture la po, ang kaya po. Kinan yan la po. McDonald's. O ini po. Itong tinasding itong dandaliri. God first. Wari na po. O, pang-islam na, God first. Turo tayong banwa. May itong nga daliri. O ini, yung sasabihanan ng Ebanghelyo kay katamo. Yung sasabihanan ng Ginong, kakarapat dapat ka na ako. Kasi yung buri ng ipunto ng Ginong kay katamo, itang nga manong English, God first before anything else. Yung ginupa mo, bayong sabla. Yung pamilya mo, number 2 ya mo. May gagawang number 1 yung pamilya mo. Yung gawan mo kayong sarili mo, number 1 yung Gino. Uling istong number 1 yung Gino, tuki yung pamilya mo. Wari po, halimbawa po, minsan atin pong mag-birthday ka rin ng anak na ibatang kong parokya. Ginrit kayo po, paniyan naman makanining greeting ko po ka rin mag-birthday. Happy birthday, God bless. Nga kong po, nano po ka kuyad? Aba may kibat siya. Gig-chat ya po, kitang kanakong chat kayo. O tatnobela yan, kakaba. Yan po nga kit, iba, kaba na rugo pa kibat, kakuyad ko mo sinabi, nga ko po. Yang basang ke po, sasabihan na, among, dakalas salamat ke ka. Dakalas salamat kin tiwala mo. Tapos sinabi na, uli mo, din kanakong pamilya, may biyasa lang sino yu keng Ginoo. Itatanang po ay mana couples for Christ la. Nangatsu ko po ka rin nakakit ko couples la. Active la po ka rin gatherings la po ng ating misa kaya bela po ka rin mag-sponsor kay misa. Misa nini pong lalaki pag-isabihan ke. Makyabe kang EMDC pa po kanita. Makyabe kang EMDC nga ko po kaya. Akakit ko yung sipagan mo kayong kasalpantayanan. Pipiling niya po yung lalaki. Yung sabi na po ka na ako, among, aliko siguro nga na, ay ko karapat dapat. Pekibatan ke po, ninuwaring karapat dapat. Andiyan nga ako naman, ako karapat dapat. Yung pangapari ko. Uling ating ko naman kamalyan, ating kong kasalanan. Ninong karapat dapat kay kayong atsuketi? Ala, ting kayong ang mali. Ting kayong ang kasalanan king Ginoo. Ting tamo ang kasalanan ka rin kaparatan tawe wari po. Pero andiyan ita karapat dapat maragulya tiwala yung Ginoo kay katamo. Nga ako po sabi kaya,
pangadida ka nga ako po. E kamang sa pakibat ngini ka na ako, noon mga di ka pa. Kabira-bira po, after 1 month, bili ka na ako. Misabi-sabi lang ka ng pamilya. At yung sinabi daw, sige among, tinanguya po. Yung babae, sisimbaya. Regular, everyday, sisimbaya po. Kanya minsan sabi ko po karela, mangailangan tamo pong lektor, commentator. Uling yung problema ko po kayong ibatang kong parokya, ordinary day ala pong mamasa. Kasi magobra langan ang po pang magaral ding lektor, commentator, halos magobra at magaral lang. Dapin po tang ordinary day, anak ko po pa magkasakit, ding mamasa, siguro adwala mo ilang ila, no po kayong karita. Menutok ko po ka rin sisimba. Mag-serve kayo po, sopan nyo po nga kung makanyan. Bangkanita nga ko po at masantingin liturya. Metong niya po ketang tito kang kote kasabihan ni ining imana. Malatiya boses, may nayang magsalita, pero tinanguya po. Kailang batan, may saneya po. Maging confident niya kayang gagawan. Sabi na po ka na ako, karagul ko pasalamat nang inagyag mo rin pengari ko, may santing kami biye. Intatang na dating on-call yamu mag-drive apong dump truck. Ngayon, regular empleyado na nenitang kumpanya. Ine po on-call. Regular na yung susweldo. Ing ima dating housewife. Ngayon po, sekretarya nenita metong nga doktora. Anong no ka rin lulub ng magobra. Hanapin po sasabi. Ini pong anak magobraya po King Clark. Anong no ka rin man po mig board exam accountancy. Pero ede po lalako keng obra. Potang mag-resign niya, tatas de po sweldo. Sabi ko po kay sarili ko, kasanting nanita, di pa niya mo sabihan, mag-resign ko po. Lalo kami tatas sweldo, tas na tatas sweldo, yari na po. Pero may something po yung sabla. Nang pupunto ko, God first, before anything else. Potang ining gagawan mo kimbiye mo, adwa na naman yung ginukya ka, uling yung modelo na ning biye mo, nano man yung gagawa na sana aya mo naman yung agawa mo ka rin kapara mong tao. Sabya na po, pusanan mo yung krus mo. Balo mo ting masakit, mabayat, mo pitatakutan. Basta't sabya na po, tuki ka kanako nga na po. Sabi na ning tauling party na ning ebanghelyo tamo, iablas na kay kaning Diyos. Kitang kaya pa nagagawan mo. Andyang metong yung basong danum na binyem mo ka rin alagad na ning ginu. Kinlagyo ko nga na po, tangkap kang kayablasan. Malinoy sa sabya na po ni Ebanghelyo kaya katamo. Potang yung number 1 kinbiye mo. Yung diti na mong patungkol king sabla, karing taraptan mo. Tunepen, lalo kang mipala, lalo kang minawa. Talakad kayo po, bantami pa siya kasalpantayanan. Sa salpantaya ko, King Diyos, ikpanglubos mayupaya, linalang king banuampong yato, at kang Heso Kristo ang anak ng bugtong ang ginuta mo, pengagli king upaya ng Banal Espiritu, mibayit kang nuan a Mariang Virhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, metet mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo, sinubliyang mebie, pepayta siya banwa, makalukluk wananing Diyos, igpanglubos mayupaya. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, manmukum ka ring mabie, ang pong may nga mate. Sasalpantaya ko, king Banal Espiritu, king banal a kapulungan katolika, king pamisamak ding banal, king pangapatawad da ring kasalanan, king pangasublirang miring mete, at king biela nangga. Amen. malagwang tuki kang Kristo, adwan tamo king ginuing sopano, ring sablang bininyagan, at nga tamong manalangin, Gino, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para karing magkasakit, mi bebe, agpangking karelang kasalpantayanan, at para karing bisang maniwala,
Dapot bisang mamusan king karelang krus, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para karing tatakot, mitagulaling king karelang sarili king Diyos, at para karing bisang sumuyo king Diyos, dapot bisang me para karing aliwa, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para karetang era asakwil, ing pamikasala at para karetang manyawad kapatawaran, dapot bisang mamatawad, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para karing siralub, paulining maragul akapagsubukan, at para karing sasabing manalig kaking lugod ning Diyos, dapot naman papakit king sarili rang lugod, manalang taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para karing mete king kapayapan ng Kristo at para karing sablang mengahunabi, dapot ing kasalpantayanan, manatiling makalihim kay katamo, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para karing manalig king pamanyubling me, at para karing maburing maniwala king banwa, dapot naman maniwala keti king yatu, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ngeni po adon tayong sarilitang kapagnasan. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. O Diyos sa igpami, bustan mong sumulong imbyen ng Kristo kay kami at iyatad na kay nga mamali kaya bemo. O Diyos at manggaman king alam angga. Amen.
Manalain kayo kapatid, baiting kekatamon daon, matanggap yara paning Diyos, igpang lubos mayupaya. Tanggapan ni sana ning Ginoy, tindaon karinggamat mo, king kapuri ang pon kaligaya ning lagyuna, king kasaplalata mo, at ning mabilog ng banal a kapulungan. On Diyos ay pami, iking malugod, babye bunga kareng sakramento mo, pagkalugmo sana king ing kasuywan mi keka, maging karapat dapat karing banal mong kalam, itiyadwan mi, kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginu mantabeyo ke kayo, At ke kantimurin, itasyularem pusuyo. makatas na laking Ginoo. Pasalamatan tayong Ginu a Diyos tamo. Iti karapat dapat ampong matulid. Tuneping karapat dapat ampong matulid, ing sukat ampong makakabos, ing puryan ampong pasalamatan daka, no karin man at kapilan man, o Ginu banalay pa, Diyos sa malugod ampong maganaka, ampat ikaming anak mo adinayo ng malambat keka, ning dewakan ning kasalanan, biryan mo kaming pasibayong tinipon antimong metong, king kapamilatan ning daya na ning anak mo, at ning upaya ning banalay espiritu, ban antimong metong akapulungan, amiyugne ugne king kametungan, ning pangaathlun mo ng mong persona, ing banal na kapulungan mo, king ikapuri ning kabyasnan mo, alang kayanti, makikilala ing katawan ng Kristo at templo ning banal mong espiritu. Uli na nita, kambereng sablang kororing anghel karimbanwa, daralit ming kekang ligaya, ngamingan pupuri. Ikapinimbanal oy pa, iking sibol ning sablang kabanalan, uli na nita, ipanika puming itugtugme ng espiritu mo, antimong titipang ambun karetingayin mi, bang pabanalana at para ke kami magawalang katawan at daya ning ginuming Hesu Kristo. At tatandanan mi kanitang bengi mi pagtaksilan niya, at bayo na ko sa lubdinaw ni Mbiyana, king pamaylas sa ampong kamatayana, king wane intinape. Pepasalamata na kaampong pinuri, piraso ne itintinape, tinuwang ne kareng kayan disipulo ngana. Kwanan yeti, ikongan at kanadye. Uling itiya ing katawan ko, ami daon para kaya kayo. Makanya mo naman kay ba't nga punan king waning kalis pasibayo pepasalamata na kaampong pinuri dinuwang naiti kareng kayan disipulo ngana kwanan yeti ikongan at minumko kaniti uling iting kalis ning daya ko ing daya ning bayo at alangang gantipan
amibubu para kay kayo at para kareng sablan tao, ban kanita, mi patawaran na ding kasalanan, daptan yuiti, king pamigagana kayo, kanako. Ipasyag tayo po yung misteryo ng kasalpantayanan. Inyang inigaganakan mi o mapamakalulong igpa, ing kamatayan ang pompangasubli ng mebye, daraw mi akikitintinap penimbyempo ng kalis ng kaligtasan, layon ming pasalamatan keka, ing pepalyaryan mo kaming matampang talakadarapan mo, ampong sumuyo keka. Ikamingan sana misulusulu, king katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banal ay espiritu. Ganakan mewig pa ing balayan mo, ing banal akapulungan mo makalaganap kim metu yato, bang miganap yaking lugod kambe ng Leo ake kaming Papa, i Florentino ake kaming Arsobispo, i Pasiano ake kaming Obispo Merito, ding sablampari ampong diakono, at ding sablan susuyo king banal akapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad ming minunanang pepay nawa, king pihong kapanayan king pamanyubling mebye. Idala mo lang at ding sablang meyangon nabye, ketamasalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo king ang karapat dapat magkamit kimbye alang angga, bang kambe ning wana Birhen Maria indu ning Diyos. Kambe ng San Jose ing esposo na, kambe ring wan apostol, at kambe da ring sablang banal, ang mabibiye kalugod-lugod keka, king kekabaning panahon, apurian, ampong apaligayan da kasana, kapamilatan ng Hesu Kristong anak mo. King kapamilatana, kambe ng pokeyo, kagumning banalay espiritu, sablang parangal, ampong ligaya keka, o Diyos, igpang lubos mayupaya, manggaman king alang angga. Manalangin tamo para king panatang ng pamagari ng Diyos busal tamo.
Ikabus mo kami kisablang Marokoy pa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon bi, banking kasopaning pakalulu mo, mitimawa kaming parati king pamanalipan ning kasalanan, at mikabyos kaming alang kasasagkulan kisablang kaligaligan, kabampanayan ng pampagsadyan bi, impanyatang ng mitmong ligaya, ning talapangabos ming i Hesu Kristo. O Diyos sa ipami, ing ginuming Hesu Kristo, sinabi na kareng apostol na, ing kapayapan, lalakon ko ke kayo, ing kapayapan ko, babye ko ke kayo. E mula sana babalik dan ting kasalanan bi, nun pansinan mo yung kasalpantayanan ning banalakapulungan mo, at pamayapan ng pompisan metong may agpangking kaburian mo. Ikang mabibiye ang pumagari, manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, mantabe sa kapilanman ke kayo. At kekan timuri. Yang pangtamo po yung mikakametong taking kapayapan. Kapayapan po ke kayo nga. Niyo ing kordero ning Diyos, ing milalako king kasalanan ning yato, nuwala reng mayawos king apunan ning kordero. Ginoo, e kumatampan tanggap keka, dapat igkas miyay nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O Ginoo, bang ing sakripisyong dinawon at tinggap mi pasulungan na ing biyemi. King pangayagom mi keka, king alangkupas alugod, makapal to kami sana, karing bungang manatili kapilanman, mamungas sanang mayap kapilanman, inga pamibiyemi. Itiyang aduan mi, kapamilata ng Kristong Ginumi. Amen. Lukluk kay po saguli para kareng dakalay announcement. Next Sunday po, sponsors tamo ring Santo Tomas, San Agustin, EMHC, COMI, at then pong Third Order of Carmel. Na po. Alata mo pong misa kay Martis, uling ating mo pong importanteng lakad. Kay bat po kay Biyernes, First Friday, at tamo pong Holy Hour for 5 o'clock in the morning, 6 o'clock Mass na po. Kaya pong darat ang July 1st, nung papansinan niyo po, at yun po rin imahin na ning kakatamong krosadang gagawan kay tikim parokya, buli na sabihan, umeno pong lumwal, tumurot, kaya kareng kakatamong chapels, antimong pamagsadya tamo ketang 9 days novena, na puning kakatamong parokya. 9 days novena na ning katamong patulunan Kapampangan impong Birhen de los Remedios ating Santo Cristo del Perdon. Deni po rin schedules kanatira. July 1 to 6 impong Barangay San Agustin magumpisay po ka rin. July 6 to 11 karin niya po king Santa Monica. July 11 to 16, Kempong San Nicolas. July 16 to 21, San Juan. July 21 to 26, Santo Tomas. July 26 to 31, Santa Rita. July 31 to August 5, Santa Lucia. August 5 to August 10, Santa Rosario. August 10 to August 15, Santa Cruz Poblacion. August 15 to August 20, Santa Catalina. August 20 to August 25, San Sebastian. August 25 to August 30, Santa Cruz Poblacion. August 30 hanggang pong September, kakaba na po, 5, 7, at yun po keniking parokya. Suburin sabihan, August 30 po lungod na parokya, uling magnobena tana po para keng Birhen de los Remedios. Ausan tayo po ni kakatamong krosada ng suli. O tapong sinabi may suli, bala mo mumusbong kasalpantayanan na mamamatay nga ra po. Kaya impong kabalduganan ng suli, San Luis, ano na po kasi, kalingwanin yung pari. Atin niya pong kabaldugan tanga manusuli, ikwento ko na mo po kayo po tang magumpisa ng krosada tamo. Uling ini po, ko naman, piksadya niya po ng kakatamo nga ng formation team. Bala pong bengi, etamo mo kakanta, etamo mo magrosaryo, noon yatin tamo pong formation talk. So nung etad tayo, iningal King San Agustin, kinabukasan itang alas 6 na ng bengi, atin tamo pong formation talk tungkol po keng Bible. Banta mababiyasa tamo po mamasang Biblia, maging familiar tamo po ka rin Bible. Atin pong Bible na etamo dapat gagamitan, uling iya pang Katoliko. Nano na rin Bibliang Katoliko. Tapo, i-discuss daw po. Nano yun na rin libro na ning matuan tipan, apong libro ning bayong tipan, bante tamo po malilito. Pakanano yung babasan in Biblia, isun sinabi ding Matthew 10 verse 15 to 20, mukha rin may pantunan. Nano yung parte na ng Biblia, pakanano may buklat at lawen kem Biblia ita, mituturuanan tamo po para karete. Kita pong kadwang aldon information, tungkol po keng BEC, malambat yun pong daramdaman iti Basic Ecclesial Community, pakaburyanan ng Santo Papa Balal, ay ni pong Arsobispo tamo,
balalo lang malilingap, detang pakakalulu, detang esisimba, nga na po. Katataw yan po, itang third, tapong katlo ng bengi na tsuneking chapel, na po. At tamo pong katlong formation, ita pong kursilyo. Bakit at yung kursilyo house kini King San Luis? Na ano yung dapat dinanulaga king kursilyo? Bakit ating kursilyo? Deni po rin bagay, may kaka-formation tamo, antimong meto nga parokyanos na po nga San Luis na po. Kay ba't po, kinabuka itapagtawli ng bing, iti niya po manyanita at mililipat siya po kinabukasan king tutuki pong chapel na po. Balilulto po, limayang aldo king metong chapel na po. Katatawlian po, re-report binala po kay kayo ding collections tamo anyang milabasa na piyesta tamo aren po ate ni maragul na po limpera lang na pekadagul dalawa deni po rin kay katamong lingog sabi ko agad talang i-report unin po tang lalambat magdudala rin tao ating financial report o talaking dimdam kay nuno ka rin itang mga parasing pera nung magkaning lingog ren po rin kay katamong lingog. Umpisan tayo po king San Juan, may ka 238,000 la po. Ing Santa Monica, 98,500. Final report niya po ini, may po balo nung ating pang mag-donate, pero at least po, as of now, ini po yung final report tamo. Santa Cruz Poblacion, 56,000, ay pambilog, 56,400. Santa Catalina, 126,270. San Sebastian, 111,500. San Agustin, 107,900. Santa Cruz Poblacion, ini po yung pekamadagul, 336,500. Impong Santa Rita, 82,700. Santa Lucia, 102,800. Santa Rosario, 118,800. San Nicolas, 89,300. Yung pangadwa pong Maragulang, makapagpalub, 276,800. Yung pong Santo Tomas. Kay ba't po ating others nga na po SB members, dati ni namin po solicitation, ating pumapila na kaluguran may nyawat sobri, pepa nyawarana no rin kaluguran, no? Ating pong memen $250. Kinumbert minala po keng peso. Natin ko pong akakit 5,000, iba't keng SB, kay ba't po ret ang other sponsors, miras na pong 49,000. Impong San Isidro, uling metong karen chapel na po ning San Isidro, po may kapakyabe, niyang prosesyon, uling ala po kanong manggayak keng karod, may pong donasyon a 1,000 pesos. Aw ni po yung total. Makarineya man po sabihan. 1,800,470. Expenses po. Kuno po i-detalye, pero i-post mila po kem page na po ning kay katamong parokya Banta Akitsun. Nung karang miras din kay kaming binye. Kinastos tamo pong 734,668. Ot katas na. Dati last year 400 ng ginastos tamo. Last year po yung linggo 500,000, sinobra tapang 100,000 na yan pong pimpagkawakit ang opisina. Ot at ngayon miras yan 700,000. Kasi po kem pamangan pepakiter tayo bakat deta pong bisang mamangan napin po ketang bayin porsisyon pepakanan tano po reta makipagporsisyon ginasos sa pong 190,000. Kay ba't din pong kay katamong in charge keng liturgical environment dete po may mag-design may request la pong budget of 120,000 kareta pong flowers at materials na ginamit na po para po keng kay katamong altar deni pong akakit yung tarpaulin keti po kay tala nyawad talangan po din na medyo maragol po yung gastos sa mong ini pero atin tapa pong mitatagan so ren po rin gastos ikayo na pong i-post me naman po pero titapa pong mitatagan 1,065,802 yan po yung mitagan tampera
Impumpi sabi 60% of this miras siya po keng yero, 40% savings na po ning finance bantan nung ating mampong gastusan ay nake po magsulisit at tintamo pa pong ako kwa uling atin niya pong 400,000 ning finance, 600,000 miras siya po keng yero. Manibad po niya mig-announce ko, tingnan pong mamye tungkol kaniting keng yero tamo po keng parokya. I-final ke po italistahan ng pura talagyo na po. Banta next time yan naman po yung may report. As of now po, itampled sa 1 million na pengakura po kay katamo. Ang po yung 600,000 at tintana po 1.6 million. Maliban po karatang na nung ako po magkamali siguro tinya pong 100,000 kanyan. Dito may gumpisa na may mag-donate. So roughly ating tamo pong 1.7 million. Pwede tayo pong paumpisa. Harapin po. Ditak na mo po yung kailangan tamo. Mangailangan tanang 18 million. Apayari tayo po inyero. Apayari tayo po yan. Sipan nyo, piyesta mo 1.7. So takal po, baluta naman, impamanyaw, basta't may itong yung bisipan tamo, God first, before anything else, mipala at minawa tamo. Talakad kayo po para kayong tauling bendisyon. Ing ginuman tabi ke kayo, At kekan timurin. bendisyonan na kayo ng Diyos, lubos mayupaya, kilagyunig pa, poning anak, poning banal na Espiritu. Amen. Imbis sa mi daon ne, umeta mo po king kapayapan, ampong lugod ng Ginu. Salamat king Diyos. Maya payabak po kaya kayo nga.